Malita sekamadoda nuwola yathanda yini saye Malita sekamadoda Mfethu singashawe igoli lizaza ngihlukani nayo. Nawe fanele ufake njalo. Ngike ngizama ukuthi ngiyijwayeze lona kodwa hey Ukuthi phela abafana bo. ya Nama prize bo afanana. uyabona phela liyabiza leli passport leli u500 leli ngishaye Kahle mina ngiqoka 1.5. wasu 80 blocks lo hayi nano 200 samu nehamba ngakhabe yami Asifanele amathayikhula manje siwaphuza. Manje. hey Ngiyabiza mina phela. Hayi-ke ngane zakwethu ngiyathemba uzwela laphana-ke insizwa usamukelo umfowashezi izikhalela nje ukuthi-ke selokhu yashawa egoli laphana-ke izaza ayisahlukani nalo kuzokhumbuleka ngane zakwethu isigameko sayo le nsizwa la ifike yaxoxisana nensizwa uHandsome Khuthuza laphana egoli-ke ukuthi-ke yaphetha-ke isishayekile laphana insizwa usamukelo.